ꯁꯤꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯗꯧꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇ ꯄꯨꯟꯅ ꯐꯥꯏꯠ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯁꯤꯃꯛꯇ ꯌꯦꯡꯉꯦꯗ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯏ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯊꯥꯗꯧꯒꯤꯁꯨ 2-3 ꯁꯨꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤꯁꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯃꯣꯏ 3-4 ꯁꯨꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯇ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ NRC ꯆꯠꯅꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯇꯩ ꯀꯨꯞꯅꯗꯤ ꯄꯥꯗ꯭ꯔꯤꯀꯣ ꯆꯥꯎꯔꯛꯄ ꯈꯔ ꯊꯦꯡꯅꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯗ ꯊꯝꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯏꯟꯇꯦꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯁꯤꯃꯛꯁꯨ ꯀꯨꯀꯤꯗꯗꯤ ꯑꯥꯔꯊ ꯊꯣꯛꯇꯦꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯔꯤꯁꯨ ꯂꯩꯅꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯔꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯅꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯄꯨꯔꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯃ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯍꯥꯏꯃꯟꯕ ꯊꯣꯛꯂꯔꯣꯏꯗꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜ ꯑꯁꯤ ꯊꯥ 3 ꯐꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯀꯗꯧꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯣꯞ ꯇꯨ ꯑꯆꯤቭ ꯁꯦꯄꯔꯦꯁꯟ ꯗ꯭ꯌꯨꯔꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯕ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯆꯤቭ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯑꯁꯤ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯪꯂꯥꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯀ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ ꯁꯥꯏꯂꯦꯟ ꯍꯥꯎꯀꯤꯞꯅꯒ ꯊꯝꯂꯛꯏꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯥꯕꯨꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯣꯠ ꯀꯔꯤ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯑꯃꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯣꯏꯕꯗ ꯆꯥꯝꯃ ꯆꯥꯝꯃ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯕ ꯄꯣꯠꯇꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯄꯨ ꯅꯣꯡꯆꯨꯞꯂꯝꯗ ꯊꯣꯛꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯇꯧꯍꯧꯔꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯣꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯃ ꯈꯟꯕꯤꯔꯣ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔ ꯃꯌꯥꯏꯗ ꯗꯂꯥꯟ ꯑꯃ ꯁꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯃ ꯈꯟꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ hope to achieve separation during president rule kadaidagi from Manipur president rule 13 February dagi chatharakpa thani makhai churaba asigumba asida moina separation taunaba Manipur dagi separation haibadi union territory haibadi Manipur thugairaga Bharat ki state ama oiriba Manipur si thugairaga hairuragadi Telangana Andhra Pradesh dagi thugaigi adudagi Jharkhand thoki Bihar dagi Chhattisgarh Maharashtra adudagi thugaigi Uttarakhand UP dagi thugaigi ado adum yabanina Article 239 of the Constitution of India as the Union Territory karamaina administration togani haidana yauba sigi clause asiloraga 239 sigi makada semba yai tanba yai and 239 sti tanana banate 239 da Union Territory amada karamaina function togani haiba port amane bako state ama warga di karamaina togani union lease state lease concurrent lease haidana leiba sumaina Union Territory haibase masigi administration da administrator ama legani adu togani da togani legislative assembly leragana adu togani da togani haiba Union Territory gi function magi mathau magi togadaba mo maril adu haijabana ba now Manipur thugairaga atopa Union Territory bo already thugaire ko state oi bo khaktanate Union Territory already thugairaga dabani even thugairoi dabasina sakhumdi tongalaga adagi state amata oibasina 6 schedule gumba adagi territorial council haidana Assam da borogi ga tawribdo adu kuki territorial council naga territorial council adu tu haidana leiba aduna mong amani adusu oitho oidaba mayamam le aduga masida Union Territory haiba kuki state ama kuki land ama lingnana bege mangda laiba port ase hojiki leriba under the Constitution of India asidadi oithokpa yaroi kari noibu yan hanbada preamble da adum yaure karahan yaure ankoi sida adumba unity and integrity of the nation laipak asigi
नेशन ने से कराइबो कौई है से कॉन्स्टिट्यूशन दबदी हाइदे इंडियन नेशन हाइरे मसीगी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी दा सिंगनरपा मसीगी फ्रेटर्निटी दा सिंगनरपा असि यारोई हाइबनेबा अदुरदि चुम्मे मसाई गाइन ममांग हाइगे दुना लम्ममदि लम्मम थोकदा आर्टिकल 3 ने हालिपसिदी अदुना करी यारोइदरिमनो अना हाइबसिदा आर्टिकल 3 से for the state of Manipur princely state waramba maning tamba marom dom lepa nation state amu waramba chai lising ani gi itihas leiba aduga masana jati se lerapati chai lising manga tara waraga chu kara chawkotpa 33 edidegi chawrakna paneripse asigumba degi magi history chapchana lerakpa ase masi irai laina article 3 na masi thugai bi yaro heba अखोगी से मर्जर एग्रीमेंट है मर्जर एग्रीमेंट दो नियम चुमना तौगी लाना तौगी हाइबेदुना अमनिको नियम लाना तौगी हाइबेदे अखोइसु हाइबनी 1993 की अक्टोबर 9 कुमापन गा चौबा मणिपुर कन्वेंशन की अचौबा कन्वेंशन अमा तौगिबदुदा अदुना अदुगुम पोट अमा लाइबसिदा तोंगान तोंगान बा इंटरनेशनल की लॉ ट्रीटी मैम सिगी मतुंग इना leipak amaga maning tam leipa amaga ani se punmin arasi haina khudyak pinaraga punmin nagi ba ase masi manange machet amde somda hapchil lage nange machet amde somda hapchil lage haibase masi ya deba ya roeba leipak tu pura nang am khaidona rasi nang adum handok charo koi tongana lijarage haibeduna amani ko अदुगुम्बगे पोट अमा ओइरोइदबा असिदा रोदसो एखोना खरि यंगसि मयाम पॉलिटिकली इशू यारोइदबा पोट अमनि मयाम पाइबि हाइबा लाइरिंगै मणिपुर के नहारो हाइबा लाइरिंगै सिदा मणिपुर के खाइदोरगे सिदा खुद पुल्लगा लेजद्रो ब्लड बात अमा ओइरोइद्रो इम्फाल सि इना पुमताव तावरोइद्रो अदु पृथ्वी की मयाम ने यंग कद्रो yang oi aduna sungoi oi thokte aba chumi moi ge edi sita power kara hapchin biu panchayat chu hapchin lu jala hapchin lu haibun amani ko manipur digi khaido ga koi tawrege na haibe dudi moi digi hen chawba group greater adu du talib sing greater mizoram talib du oi gidre a mamang ida greater nagaland gi question do je kanu taw gidre aduna sigumba mamalai biside enu no na moida kuki khakti goi be nan territory man pigni haibisidi oithokte ba article 163 of the constitution of India asina kali hairi akhoi ge princely state kumba tongan na maning tamalai pa kam oramba treaty ama toraga yauksalak pase masi akhoi ge 363 da kali haire mache Supreme Court na bahuba akhoi matter se khanna ba ya de aba article 360C of the constitution of India bar to interference by courts in dispute arising out of the certain treaties agreement etc kariguma kakna treaty kharada agreement kharada ki jumpham oiba aduguma khanna ba singado dispute oiba singase masi court na khothingin magamde even Supreme Court na kalito rabati hai 143 Constitution के Article 143 da भारत की President na Manipur for example Manipur ga India ga tinagari be agreement se amuk ana revisit tawbiyu aduga rewrite tawbiyu review tawbiyu haidana nioi kaya na Manipur ga chobo organization karana dargas thare President da adu di President na machibu khanaba yamra yadabrana 363 na di masi khanaba yade haibani adu President na refer torgadi Manipur ki issue se moi penda bakar le re ya moi balte ki to ke haibidi na te hani gi marje agreement review to bi hoina tharak pa se khanaba yamra yadabra Supreme Court na mo me piu like the highest court of the land asidagi advice lo gona ba adi Supreme Court na ukin mayam lagi khanaba ko na ba everything du taraga akai chu kai de madam hairagana khanaba yare masi yade hairagana to madu tawro kan da khanaba ya ba akoi gi Manipur merger agreement sida article 3 se chanaba yadana ba tongana ma hapiu alagi article 8 tara 9 tara 8 ni
Manipur Masasing Tabak Changbada, UPS Changbada Hen Kodong Chaba Pig and Habit to Widre, Adoga Manipur administration say, Yamna Ninti Jana. Amato oina lepa animike yai fana ba togane na haiba adugumba aduchu togidre anu puna makcha mo hana yanga majority oiriba mete di constitutional protection amsu yawram dre anu haiba mayamsi yanga kanda masi tobiyu haina president da article 143 da dargas tharaga togadaba adu madusu iraila ne yaro oi political movement Apaswalong to register PU, the Yam Sang, a moment, political moment, or we say, Asigumna, Manipuri merger agreement, review to BU, had a political movement, civil society singna, politician singna, akan ba political movement, democratic movement, ama, mila kaya girelis alaga, laudan kongdan toraga, lorom na su president da piba, political demand su toba, aduga otokba. Kadurim na ba adu na ta baddi yade ba maram adu si lam chilro si karigino Manipur che kana to na ba into pan ba lepa India da march to gi bese adu ko ke ge chumba le nam pire na ga ge le nam pire ka na hairaga se ga raga to bese masidi yade ba adu bu international law no su yade adu bu lo ri bidi to gadari ba BJP ga mention Amit Shah Amishagumba Shakti Lairabami Sina Article 370 Jammu Kashmir gi Toido and Opa autonomy Pirambado Masi Adi Masakta Kashmir Togai Haradi Hapsin Haradi Article 3 say Jammu Kashmir that is Chana Roy subject to Assembly Ayaba Logadabani Haiba Ataigina Hangamutang Haibaniko Atais the Togai City my assembly to the Hyper Hangamu Yarsu Yadasu President Parliament Torani Haibani Jammu Kashmir Gidi Jammu Kashmir Assembly the Ayaba Yauder the Togai Yade Haigarabana Adu President ruling Manula 2019 do Arangani Amishana Parliament Pukatana Moyahana Pamjabani Moyi ideology principle de adum yaujabani program da 370 lehendaba Bharati state ponama autonomy ohendaba center na subchin ba haibigi adu me asa da namdana Jammu Kashmir ani to imidana moigi chief minister oiramba mufti gi sagai Farooq gi sagai law namak jail da namchindana ne se tamdana chahi am leiruba tha ka leiruba pot asi toraga namdana tawe adugumna Manipur is to Togai Haliti, Lona Yaro the port, or Rabasu, Parliament, the Namdana Torega, BJP, Tobiti, Adubu, Madunga Sitoraga, Yang Todona Tamina, Jay Anio Hum, I quite bigger Dore, Gahaja Hanadi, Hungary, Ali political party, Mamsalanga, Agani, Kola Agani, Maduki Portado, India Gomena, BJP, or any ruling party na Kanganaba. Mazita Raga loan Pito Haiba, loan by Yaro the Potamo Oyaba. Okay. The PMA Logo Manilo Hong, then a phone, a logo the proper Toraga loan at Toba Yadetana. Aduna Manipugi, Zagi, Hamid Shamangarabra. Separation chair. Hope to Egypt separation Haiba Wapun Sidi. We talk there. Masi Maitena demand bigger the Banate, Maite the Yaroi. Maintain Natabate na su yaroi, Uki group the so, Loy among the Palmasu or a Moyana Kali, Moy Lal Hoba Iran Toba, terrorist act Toba Kangu, Jammu Kashmir act over terrorism, Aduma Toba, Kukijo, Kutpu Kara, Aduki influenced that over knee. Other Masi or the Bamang Amani, Adu Sharpute, Amato and Tadu, which on Torredana. As I could welcome to Wedabani, Adugate, Libum, Sitorgalamin to Elma Cookie, Chicanano, I was a Clark at Wena, Manipur Tugayada, Bami, Karido, Adu Tanameraga, a Tailona, Equipuna, Amato, reunification of Manipur, as it told me, Nagadabani and Tumjaka. Okay, thank you very much. That is a boy in a Babung the Mulak. Babung Nakalamarom, the quickie. Hayeng Jahi any Pabagi Kokomina, Sindana Pigi, Common Lambak, Miamgi, a Choba convention, a Masu lady, Miamda, ID, Kamain Tok than Haurapano, India Langakna, Manipura Kamaina Yengi, Quali Habisi, Kokomina, Namit Karanigi Mamang, the even Lilagi platform the Bokakatana, Miam, the awareness piri, Babung Hayeng Jahi any sugar doribani. Adumapu, Miamna. Kangadana later by Hagadra Miana, Toina Hainadana Laba, even Kokomigi make it to in a panba.
government of India na government of India ki maike de ki army na directly Manipur da khoi landa ba sidi yadrabani na cookie sing je khulai oina proxy soina sizinaraga laibaduna khoi gi ngasi waroshin je purak pangam dabagi warolam su pabung masi miyamna khangnadana lai aduga khoi oja Hemchandra na hojik su panbi gi wafam abidi makhoi si whatever makhoi gi se lakpham makhoi gi achauba khulai laibagi paisa lakpham makhoi gi gadar gi paisa pirba khoding maksi opium drug tagi lakpane habasi even khangna hojik phawba government of India na makhoi gi mathakta karigum amta tawba ngamdaba even free movement da pabung ne Amit Shah na tho boba thing about the game tawdi khulai pikaloi karigum amta tawba ngamdri je pabung mayamna dum haina ba board ki na ma da makhoi na mating laurubaduna maram oiraga karigum amta makhoi gi mathakta tawba ngamdabani ka haina ba warol mayam ju pabung leidana pabung aduna miyamna pamli se waroshin ma purakpaduni makhoi si makhoi na chatliba niti niyom si lale habasi justify tawna bagi damakta India lengakna government of India na makhoi da hojik phawba karigumbam ta tawdaba chahi ani chudoraba si bukta karigumbam ta tawdaba habje babung manung that something karigumba arot pakhara leira bra habje miyam adum chingna dana leiriba babung kari thambini ngisida akoina tawribse Manipur ge se samchamna harabada asibigi khwalawai beduni asiba leipakta ko karigma leram tarabdi jomna asiba mayam de wakachi ta deba hingenga de chuta dra siraga tagani harakana su ta dra aduna khogi marupama lerami jaju oramba kunong bambra jachan edana thangmi banda magi asibigi wakat hainu lilama saida marmu pankara wari chanabada akhoi wakatche asibigi wakata tahaleba aduna amisana Narendra Modi na hanna bau yengdripse Narendra Modi sina jom waraso jongi wanau Amit Shah jomnau haitare yong nate ko jom mai bani yong hai edana mo mangai je kana no kana tabada du ginate asibagi leipakta asiba singna laubada jomna mawal lungde adugumna Manipur praja se asiba dawna mi na tabadawna government of India na masi treat tawi agoi achobo wahang amala karino government of India na aduga masigi achoba mighty armed forces security forces mayam sina karigidamanta Manipur ge issue sa masi acknowledge tawba moida khangbi draba acknowledge tawra noida issue ma leire haibese khangbi daba haibadi terror attack na mi ka haliba Jammu Kashmir da Hindu kuntaruk hapada adugi mantik tamthiba aikoina su condemn tawriba nungaitaba phungdo ibese masidagi tadana Manipur ki kuki lamento henba kuki jogi terrorist karana kuki ki marta lamento henba act of terrorism pamakambuna tamthina mihar nipun tauba nupi angang thani pan gi baw yoraga jiri bamda taugiba adigi kanodra kwaktadra nungdanda mapamcha tumingeda ha pa asigumba adigi numpam cham nupimcha ma henthoi bi adu tabu ma amum leire mil chani ga yankai umpu anu kisalo na chom lam churamani achi tamthina hat khiba nei khiba yum liching manga taruk mai cha karaba mi liching umpu umdra ge leipam leitaba amaga changna ba ya do khai de tamthiba Jammu Kashmir ge ek te tamthirip se ai gi iramda aina ai gi imungda Manipur haiba ai gi imung achida ai gi pamung dage chakkhum bhaw chatpa yadaba adu oireba aina aigi ramdam chursanpu aigi ramdam Ternopal more Kangpupi adu irai laina adigi kano jiribam ase irai laina chakpangam dreba achuki matik tamthiba ma act of terrorism sa masi tawreba aduna asida aina mayam ge tension ma draw to janingi di hojikti Bharatiya Nyaya Sanhita hakum ge July de chatkare
masida yauriba section 113 113 ningthi jana terrorist act ase masai koina chawra pakar hairaga pulap hagi driko machi khudong chabal oraga ma haijige section 113 terrorist act ase karibano wanda whoever does any act with the intent to threaten or likely to threaten the unity, integrity, sovereignty, security or economic security of India, India Pumiki, or Amulaga, with the intent to strike terror in the people or any section of the people in India or in any foreign country to talk. Hujiki India ki apun masaktam integrity sovereignty ki thugairakpa ki tujung hanba natraga with the intent to strike terror to strike terror in the minds of the people. Micham ki innocent micham da chumne ki akiba fear nataba afraid nataba highest forms of fearness terrorism hai bese akiba mayam si ki khwaide ki chawra ba mong adubuna ba aduna mite ronda har ga di aki tujung ai tar tak mi tom na ba mi manga tar e hat pa mai tom na ba tharo pa chen thor pa angang khangde nu pe khangde hat pa asigum gi thabak ache Praja Singh Kihanaba Toriba intention Magalona Hapa Tupa Toriba Singh Sa Mazi act of terrorism ni Kalkali season by using bomb season Adigi dynamite or other explosive substances or inflammable substances or firearm Adu lethal weapon si drone lagi thadarak pokotarak patori mayam si 113 ki 1A ki sida mayam describe tore maduna mukari tola ba causing death of or injury to any person or persons mi kharada mi mayam da adugma asiana to alaba loss or damage of the property to alaba destruction adu da yam lai hai hairiba mayam se ABCD 1 to 5 power ba ma'am adigi matakla hoba khotpa si toba detain toba kidnap toba abduct toba punama ase masi act of terrorism ni sigi damuta mapunji supa phadok taba dandi pin na yauri ba 113 ki 2 da 3 da mukare harina government je chanabra chanadabra yango whoever conspire or attempts to commit or advocate abet advise or incite directly or knowingly facilitate the commission of a terrorist act or any act preparatory adu kanagumami ama kanglup amana lautuna raba attempt raba maralaman taunaba advocates tauba ta abathilaba abet raba inchilaba pautak piraba incite raba ose kanana de harakadarim kanonati masida inchili bado kita jena join harkan inchili bado aduti malale roidra mi amana Rajiv Gandhi hatpa mi do nupi amatana bom legi bom na toraga hatpani ma matamta ma de sijagare malak le pa do khak phangde ba mi kuntare kunipani bom sabada yauba chak pijabada yauba yumda le anba terrorist mayam do sauta ma hatki bi matam do adu mi ma tara dandi phangidana adugumna Manipurda kuki lalauba lamentu en makharu the inchili ba tai ba sawatli ba inside tori ba loina facilitate tori ba mogi du da yengdra lei ba mi sing che moisu yamdra ba sei manga gi phadok taroi da bi marab nei te ba aduga life imprisonment ba asi ki wasanda de ekoina hoji mayam na ngamna te oisu oiro kan amicha che 113 gi 3 da book to we are rodra 113 terrorist act Canada close 3 da conspire to we over attempt to over incite to by abet to by inchin ba kan ba moi bi yokat pa singa se terrorist act lokally bi singa se sei manga de ki ta dana moi se dandi phangningai oidim na ba adubu se se de yaujal bi oi thok tre kanam tan na to roi complainant
ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯇ ꯊꯣꯔꯛꯇꯦ ꯊꯣꯔꯛꯑꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯊꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯜꯇꯔꯅꯦꯇꯤꯚ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥ ꯕꯨꯛ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯅꯅꯕ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤꯗ ꯁꯣꯏꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒ BJPꯅ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ MP ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯣꯏꯔꯣꯝꯗ ꯌꯥꯎꯔꯒꯅ ꯀꯣꯟꯁꯦꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯨꯝꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯔꯣꯝꯗ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯁꯤ ꯐꯥꯖꯤꯟꯕ केजरीवाल था तरुक थमीने अहिंग चीफ मिनिस्टर जेल थम्ब ngамine चीफ मिनिस्टर तोहलगा नतबा थादोगा नतबा अहिंग चीफ मिनिस्टर जेल थम्ब ngамine बीजेपी से पृथ्वी के लेपाता कोर्ट मार्शल तौबदा करे अखोय आर्मी ना कु तौबदा को प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से फारगा हातोई नत्रगा जेल थम्दोई मफम दो लोथोएबा जेल दो थमेबा अदु नतबा इंडिया गिदि केजरीवाल दो अहिंग चीफ मिनिस्टर तोन बसुंगमदबा मनमदि लो न तोपा यादमने आइदि आई तो हाइना हाइबेदुदा तो अना इवन सुप्रीम कोर्ट ना बावा ए मा तो हाइबेदे कोइ ngамदे मै पॉलिटिकल गिन हाइरिमनेबको अदुनदि मिलिटरी को तौबा शासन साथी खरबा लैरिबा लाइपाक मयाम से असिबाबुदा माना को तौगरिबा प्रेसिडेंट से कनो से शेख हसीना बांग्लादेश लेबे याद्रिदनको अदो यामना तौगरबदा अखोइगिनाने चीफ मिनिस्टर दिल्ली को अजरमिदो चीफ मिनिस्टर ओइना जेल द थम्मेबा सी यालिमनी मसे पृथ्वी लाइपाम त थोकते हातो केरा जेल थम्मबि मफम लौथोकेरा हातो पाइ मा फिजिकल हालो हाइबा नतेको मिलिटरी रूल ददी हालीदना प्रेसिडेंट हातोई प्राइम मिनिस्टर हातोई नसरगा जेल थम्मी अरे शेख हसीना से तांथोरे इन कन्नड बांग्लादेश चंगम ngамदे अदुगुम भावबा अखोगी सिददी तौदेब चीफ मिनिस्टर ओइना प्रजाना चीफ मिनिस्टर नि हाइरिबा सेलुटोरी मिदु जेल थम्मंग अमिमना अदुगुम मासिना एक्ट ऑफ टेररिज्म अवांग नोंपोक्सिदा यामना अखोइना नुंगाइतबना भारत सरकारना मिचंग मिखाई नाइबा मानबा मा असिबगी लाइपाकता चटबदौना जम्मू काश्मीर गिदो अखोइ नुंगाइते ना हाइरेको यामि तततन पहलगाम गिदो नुंगाइतबा थौदोकनेबा अदु मुपुनुपी अंगांग यावबदी कया उते अदगी खंदोगा हिंदू नि गाय खलगा तांग काप अखोगिसो मैतैनि हालदि तौरिम नत्रो अदुना अदुगुमगी पोट अदुदा खनमानना टेररिज्म से मणिपुर तौबा कुकीजो पार्लियामेंट मखरना तौबसिना इचम चमना तमथीना हचबनी हाइबा जम्मू काश्मीर दना मदो तमथीना हापदो टेररिस्ट एक्ट ना हापनी अगोइसना टेररिस्ट एक्ट नते इचम चमना तमथीना मंगा ककपनी तमथीना अंगांग दो हातोका इसिंग द थादबनी हाइबा असिगी कंपैरिजन से पृथ्वी के लाइपाक सिंगना मसिबु नोकनरमोइद्रो करिना नरेंद्र मोदी जी पृथ्वी नमिंग लेरबा नंसी भीष्म गुम्मबा पुनमक वन पृथ्वी मरोन तारामणि मोय ममांगे वारीदनको असिगु मरोन तारामणि यामना फावरबा भीष्म दो मागी मसुनुपाना द्रौपदी मपीचिंगबा गी मतांगना करीमता हाइबा ngамदबगुमना नरेंद्र मोदी पृथ्वी ममिंग चलबा नंबर 1 2 ओइखलइबसिना मणिपुर हाइरोकांदा एस हरे राम यंगदबा मपोइबसे अतै स्टेट तदिंगा में एक्सेप्ट मणिपुर याम तौरे मणिपुर जम्मू कश्मीर गासे कामति हेन तौए यस पाकिस्तानी पुनम तांथोकदम यस यारे सममानना कोइजु मपानी संप म्यांमारीस मणिपुर की कुकी नतबा को अदुगी डोलामेंट तो हेन मा खोलाई पुरगा चांगपतो तांथोदना अदु महेक लेम मामबे अनाउंस तौरने दो कांग उंत लेन बि यारोय पाकिस्तान जम्मू कश्मीर की मतंग पाकिस्तानी लेब्रा बांग्लादेशी लेब्रा कायदर मणिपुर तौरे लिलोंग लेब्रा करायद लेबनो गायना तौरे को कनिरमनो अदगे नसीमक जाइए अमित शाह जी ना है चुन के जवाब देना पड़ेगा हायदना मिट्टी में मिला देंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी ना प्रधानमंत्री मोदी जी की मखादा मिट्टी में मिला देगा हायबदी उल्लंघन गने हाबा जीरो टॉलरेंस टेररिस्ट हाइबा जासे ओपन दोना नहीं खाई गने हाबा व्हाट अबाउट मणिपुर दे मिट्टी में मिला देगा ना हाइबे मणिपुर दे नहीं मिला देगा हाइरी ब्राबा अदुना सिगुम्बा टेररिज्म एक्ट सगलिबा गवर्नमेंट इंडिया की मरुइबा मंत्रिमंडल अदुगा मसिदा सगतपा सिक्योरिटी फोर्सेस सिंगसे हौजिक फागनी तोकने हाइबेदु मोने शासन पाइबेनेन ओइथोक्तबिगो वानी
अतोपा अल्टरनेटिव गवर्नमेंट अमा लाकपदा सोइदना मोइगी अवाबा दशासे तागनी अदुना लोसिलकपदा आइना हानिंगिमसे अखोइगी हुजिकी हयेंगसी चाहिए मपुंग चप चाना फारे मपुंग कादा तौगदौरी अदुना सिगुम्बा तौगदौरीबा सिदा भारत सरकारना याम कुइना रिकालसिट्रेंट ओइदना हाइबेदि ngakchau thekpa haitare ngakchau thekpa recalcitrant attitude of the government of India who supports or incites the act of terrorism ache masi yaroi masi chumoi miyam punna hauleraga sida kahanagi mantri oramba MLA oiriba mayam masi hauleraga ina toina haijabado henjin na tokche haibanate June 18 gi double da June kontra tarup aise pakong londa ni ko June kontra trukai bum lei bahunate adu June kontra tarup hari 36 June nari cha June 18 gi double haibani adu gumba miyam gi ehoma पुखलाब कांदा मियाम सिना कुतुम सिंगा अखोई थांग ता पाइब नतबा खुजु खलाई पाइब नतबा नोंमे पाइब नतबा मियाम गे कुतुम ताबगी मूवमेंट दो मी लाख कया थोक्तना भारत सरकार मथक्ता मना कोंग अदुता ताहन नबा अखोइना लाउबा म चंगी मदुगी दमुक्ता ऑर्गेनाइजेशन मयामना हयेंगसे तोंगान तोंगान तोंगनरसु होजिकती डिवाइडेड वी स्टैंड United we stand to oba United we fall divided we stand pullaga koi kaire adu saruputi khaido aga koi dinner si haiduna koi gi voice kokomina laurakpa mukona laurakpa folks na laurakpa arambai na laurakpa arambai su tawdori adigi aduna dana laurakpa mayam se manipur country amato oina koi coexistence tawdana currency Bharat Sarkar tahansi haiba kolaosida kutum taraga singsa yaudana adumba miyamgi mega uprising mega hairage uprising da khar chauba adumba uprising ma tawba ma taw tai haiba ma chuman samdake